الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga kakasi hatiranan alhamdulillah. Jari niya sabkitan niyo karhilan waktu sin Tuhan na to Rabbul Alamin supaya makaagaw kita niyo sin parsukuan na to amin dahon na to paadlaw ka na kana karena amura ini in maka tabang kato tanyo amoy in langta di kita niyo langta sikaw luman patuhan Rabbul Alamin karena yaon na to nauurol in karidaan niya, kakuyakan niya karena amod timbya mga tiyuntot kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin dahil mga waktu dihil kato tanyo rihalaw man sing gumiini supaya mahinang na to inyad to lutuanan dahon harap madto taniya. Manjari waktu ini insyaallah ta'ala tagnaan na to in laong ta waktu na to ini dahil ha surah Ar-Rahman in taon sin ayat niya ini laong ta kapituan tagwalo ayat. Insyaallah doon hay ni tagnaan ta dahil ha panagnaan niya insyaallah dahil ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Doon ini tiyagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in surah ini dahin hasipat niya Ar-Rahman. Amoy in sipat sa rayaw-rayaw nang lang kumi sin ini katan sin piyapanjari niya. Amoy in wayroon doonhan ma ini lugi atawa wayroon daing kanila roonhan amoy in malipas buat malingkan katupuran sin ini rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na in nikmat amin parsukuan sin tiap-tiap tisulakan sin piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ini manunjo pa amin luag sin rahmat
sintuhan na to Rabbul Alamin, nalangkom doon hiningkatan sin marayaw piag marayaw niya. Iban singkatan karayawan, madawhat sin siyo-siyo, mga ko, amuyin umagaw, sin parsukuan niya riha dunya, amuin daing hapar sa babansin, pagpapanjari kaniya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana doon ni na ini ukab in sa luag-luag kalabiyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan daing kaniya, harap pa ipon niya in subay in katantan, amuin umagaw roon haaturan diara sindaak niya pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabot doon ni in mga katan bakas amoy in pasampayon sin Allahu Ta'ala paipon niya daing ha mga nikmat daing kanya, nikmat pag-agama, iban nikmat pagdunya, iban sin amoy in laung ta labi madawhat niya ha adlaw kahinapusan na ini katantan ini nikmat amoy in siyukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsukor harap kaniya. At sa wabid to, in uno-unong madawhat na to, halaw man sing gumi ini, suway hadya hikatukbal na to in pagsukor po Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Sabab ini katantan, ini iaasubo kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap, hikabayta niya in katan, dirihilan niya, kato taniyo. Ipaagaw kato taniyo, halaw sing kabuhi na to, di halaw man sing gumi. Laung sin Allah Ta'ala, pabi ay ala irabbikuma tukadziban. Na, uno pa baha, daing ha mga kalabiyahan sin Allah Ta'ala, amuin inihikapang himuting sin duapya panjari. Amin duapya panjari, mahibu gaton, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain, ini jin iban si manusia. Hadis biyaita doon halawm sing kitab Tirmidhi, riwayat daing kan Muhammad ibn al-Munkadir, kiyawa daing ha sahaba al-Jalil radhiyallahu anhu, Jabir. In aginiya, قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. Doon ini lang sin Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu قال gimuha in Rasul sallallahu alaihi wasallam maun pa mga kasahabatan niya, ubos biyasa niya in suratul Rahman, daing hapanagnaan sin sura sampay pakahinapusan niya, manjari in katantan nagundong. At ineway roon nakabisara uno-uno, pag-ubos lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asabda niya, na nabasa ko lang niya in sura ini at tinabiya si pagbasa niya harap ang mga kasahabatan niya pajin hawak to sinduman sinjin pag anunduman sinjin sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam aun maghadir kanya ring ha mga jin amoy in magpahindo
doon hayan, pag-ubos yan to ang pasilamad to pakauman nila, magpasampay sin ini risala sin Islam, dahil halawman sin Quran, mahamulya. Amo yan to. Na pag-ubos lang niya, in kaaunan nila lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa dayaw sa sambakan nila, tiap-tiap lang niya, ini dumatong ako maun paayat, pabiay ala irabbikum tukadiban. Tiap-tiap ako rumatong maun pa amin ayat yaon, pabiay ala irabbikum tukadiban, sumambong im mga jin, magsama-sama. Laong niya, la syai'a min ni'amika rabbana nukadib. Wayroon hang sulag ulo-uno rin nga mga nikmat mo ya Allah ikapanghimuting na mo. Palakal hamd. Kay mo ya Allah in kapudjihan. At niya pamudji iban pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga nikmat amin nasabot halaw man sinsura ini. Nikmat dakula in rahmat sin Allah ta'ala haipon niya amunain ngan niya ar-Rahman way nagbidda in kafir iwan sin Muslim in katantan tiutupod sin Allah Ta'ala sin kakukunahan nila amin way malipas misan hambuok doon hayan na kapatutan tuod sin tiap-tiap panjari magtumukbal sin pagsukur niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa sumagawa na asubo na sing kita niyo imbaran na to, bang kita niyo nakapagsukur na pa Allah Ta'ala. Atawa in katantan niya undi mamarahi kato, bang uning kiaruhal kato sin Allah Ta'ala. Inyan katan, in mga sila bariman pa Allah Ta'ala, sibo da in balabi-labihan, in alta, doon halawman nila sin Allah Ta'ala, inyaon lumahil in pagsukur nila patuhan Rabbul Alamin. Kana in mga sila, pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukon pagsukur hasimod sadya. In mga sila, balabi-labihan, hipakita nila pa Allah Ta'ala in luparagos, in pagsukur nila patuhan Rabbul Alamin, amuin hipamahagi nila in, amuin alta, yaon Diyos kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyan katan di mamarahi haamuin laungta doon hayan magtukbal sadya sintuong laungta tabukon sintuo amin itukbal lang na sintuori kay ngatan sinlawa buat malaingkan aun daing kanila di sila kumaon sin nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin bang sila ri makapasaw atas lumag isiyo-siyo na mara nila magsaw sin nikmat sin Allah Ta'ala yaon halawman nila. Biya sin Nabi Allah Daud alayhi salatu wassalam, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapatot upihan amunain Daud alayhi salatu wassalam, karna bukon pila usok bato panahon niya maglawag hadya tao, supaya maka nanam ini sin amoyin hulas sangsa niya bihan, piag tuyuan niya, langta, dahin ha mga usahan niya. Bihad tuin, dahin ha mga pakuyag kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bat karna in hinang yadto kakuyagan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, lang niya roon haon, in Ar-Rahman, sipat amuin saplag pakatan manusia halaw man sing gumiini. Ang paingan ni Rahim, inyan tartan tuhadya mga bariman, intag suko kaniya. Dito haadlaw akhirat, in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya kas ini laung ta hanggatos rahmat,
pianaog niya pakatan sin piapanjari niya, ini mari pababaw sing gumiin hambuok, piagsauhan na sing katan, sampai roon haon biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hayop lasa nila ha anak nila, amuin ang katod nila insiki nila, ini karena simpaghali kagiikan nila in anak nila. Bihad to yan. Nabiya din ni manusia yaunin nag-inakkal iban pikilan, pangannal kataan si marayaw iban si mangi, hindi lang ta makaingat maghali si parkala, amoy in hikasato, parugaing din kanila, lawi luba na to din mga kaanakan nila. Naubos doon hangon, hikarwa, dahil nga mga nikmat, allamal Quran. In Allahu Ta'ala, innang hindo sin Quran. In Allahu Ta'ala, hinduan niya. Indaak niya, pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labay ring haraak niya malaikatan mo na yung Jibril alayhi salatu wassalam. Panagnaan sura ni Mao, kamunain, ini Iqra. Bihan, dia aksya pabasahon, sin, ini, di pa siya misan maingat magbasa. In Rasulullah, di maingat mamasa, iban di maingat magsulat. Lamod siya ring hamanga, tumpukan si manusia bihatin sipat niya. Amin di maingat mamasa, di maingat magsulat. Hasab yato iyan man sa sin Jibril alayhi salatu wassalam, Iqra, in aginiyama, anabiqari. Di ko lang niya makabasa. Nabiyalikan sin Jibril, sampai hikatu, laung sin Jibril alayhi salatu wassalam, Iqra bi ismi rabbik. Hinduan siya, bangkaw magbasa sin Quran, basahon mo hangan sin Allahu Ta'ala. Basahon mo siya kana sin Allahu Ta'ala, supaya ri malupas sin bahagi mo. Daing hanikmat ini, ikarihil kay mo rihadon niya, labi luba haadlaw ka na. Amo yan mga katawtay manguran na akam Islam. Hati niya, ipabasahon kita, hinduan kita sin lafaz niya. Iwan sin maana niya. Inyaon katantan, sarta dihilan sin Allah Ta'ala kaluhay. Walakad yassarna al-Qur'an lidhikri, wahal min muddakir. Pialuhay sin Allah Ta'ala in, kaptangan sin Qur'an, maluhay siya hapalon, tanda niya, bata-bata 2 tahun makahapal sing Quran, katibusan sing Quran yaon mahapal niya. Bihan yan. Na mataod dahing ha mga kissa sing mga sila ini amin nakahapal sing Quran, dahing ha kabata-bata sampay sila laungta limaas, amuin di nila yaon pag lupason in waktu nila, doon hayan, adlaw-adlaw nagbabasa sila. Sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran lang niya, kal ibilil muakkala. In Quran, biya siya sa pantun unta maadla. Nawang mo siya, bukon siya sapu-sapuin unta, daran, diara mo biya mga nagini bibis sarabihan, na in siya lang ta umadla siya. In Quran, bang mabukondaran biyabasa, kalupahan mo. Bang mo siya kalupahan, na nalupas na kao, bang siya kalupahan mo. Sababing nga to katantan, magbing ka to taniyo in, lupas, haadlaw ka na, mga katawtay manguran, haka Islam. Naamoy to in, laungta. Hinduan sin, ini, Jibril alayhi salatu wasalam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pabasahon, sarta dahing hapagbasa niya, doon hayan, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi niya nakalupahan. In biasa niya, na inyaon katantan, mikit na halawm simbigi jantong niya, karena in Quran ini sahaya, hipagtagbak sin Allah ta'ala, palawm sin jantong sin, ipon niya amin tumayma, sin ini, kalam niya ini, karena niya, dunhan, na amoyad to in mga tao, makalamod hatumpukan sin, mga sila,
amoy in masapaat sin Quran haadlaw gana-gana. Amoy to. Na pag-ubos doon, ayat hikatulong niya, khalaqal insan. Mahuli piya panjari sin Allah Ta'ala manusia. Pagpapanjari manusia, nakabidda din hakatan. Tanda niya, walakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Piya panjari sin Allah Ta'ala manusia, hasarayaw-rayaw umbang payaw. Nakabidda din hakatan piya panjari niya. Bihan karna manusia, doon hayan amoy in sibu da aturon mo ring hatay kuran pakid paunahan, pataas pababa, timutup in udyot pamaranan niya, pabaran niya, doon in katan kakukuyakan sin manusia, labi-labi na. Pagkakitaan sing kita, bata-bata yang pahipag-anak, misan niya on bukon anak mo, kumuyag din pangatayan mo. Kumuyag da, sin pagkita mo sin bata-bata, labi-labi na bang mahambog in pamaranan niya, doon hayan, in ikaw magkugkug kaniya bihan. Nabihayad to in sarayaw-rayaw rin ang mga pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. At inawayron sawayon sin udyot pamaranan. Bihan yan. Nain pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya, naon siya yan, lang ta pagbidda-bidda sin manusia, doon hayan, karena lang niya in manusia doonhan, aun doon, nagdugaing inwal na nila. Aun doon, nagdugaing intaas nila. Aun doon, nagdugaing in amin luparagbos simpamayhuan nila. In walna nila damikyan, yaunin puti in itum, in indigenous walna. Doon hamano siya, inyan katantan, manunjo kay paamoy in pangitaan, sinhambok manusia in pagbidda-bidda, sinhambok daing hambok pahambok. Bihan, hati niya pangilahan kaniya, inwal na niya, iwan sin luparagbos niya, labi-labi na dito hadarat sin Allah Ta'ala, amo hindi manjari mo pindahon, in luparagbos mo, bat amo yan in kabayan sin Allah Ta'ala, kitaon kay mo rin di hadunya, labi luba haadlaw gana-gana, amin makapagbay mata kamo, doon hayan, na in uno-uno, kiyarihil kay mo, suway kaw makuyag, doon han sabab amuan in, pangilahan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kaw kilahon sin Tuhan Rabbul Alamin bang napinda na yung luparagbos mo, dahil nga kakahinang mo. Sa taim pagpinda mo, bang kaw magpinda sin luparagbos mo, inyan katantan manunjo kipaway kaw nagrida, sindirihilan kay mo sin Allah Ta'ala, bang kaw ri magrida, haririhilan niya tanto sadya, di na siya magrida kay mo, mga katawtay mong rana ka ba Islam. Kana biyabay takato, hadis kudsi, daran na to pagbasaw nini, subay na to ini daran basaw na supaya makatumtum kita niyo sing ginawaran na to. Abdi, ana urid, wa anta turid, in radita bima urid, aghnaytuka amma turid. In lam tarda bima urid, at'abtuka fima turid, wala yakunu illa ma urid. Ipon ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun kabayaan ko. Damik yanin kamo, aun desab kabayaan niyo. Nabang kamo lang niya magrida sing kabayaan ko, doon ta kamo pasanangon haamin katanaman niyo. Bang kamo ri magrida sing kabayaan ko, doon ta kamo pananamon sing kabinsanaan, doon haamin kabayaan niyo. Wala yakunu illa ma urid. Wayroon da jumatu kanyo wat malaing ka na mo rin kabayaan ko lang sin Allah Ta'ala. Naamo sayan. Bihan, in kaibanan na masabot tabi mga kabayaan magpalingkat. Sinbaran niya. In pagpalingkat mo, uno-uno hibutang mo pabaran mo, bang mo yan, pa mo san sin tubig sin Allah Ta'ala magbing da kaw pabiya sin kain na tagna.
amo rin lo paragbos mo. Bihan yan, mga katawtay manguran na ka Islam. Na sabab yan, amuan in kabayan sin Allah Ta'ala kitaon kato adlaw-adlaw. Amin lo paragbos, pagpapanjari kato sin Tuhan na Rabbul Alamin. In kagunahan, ono, nagsukor baha kita pa Allah Ta'ala, sin lo paragbos ta. Bihan yan, atawa wala. Kagunahan na to, magsukor pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon halo paragbos, sa hadayaw sin hinang, imandayaw sin pangatayan, patuhan Rabbul Alamin. Amo timahal ka, dahi nga katan. Nabihan yan. Na pag-ubos lang niya, doon hayaon sumuno, dahi nga pagpapanjari, allamahul bayan. Hiinduan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin, maminig sin mangi, dahi nga marayaw. Maminig sin marayaw ring hamangi. Hasupaya kitari makatulit ki maun pamangi. Karena insiukat kato sin Allah Ta'ala ingkatan marayaw. Ingkatan marayaw, hipag marayaw ta, sing kita, paruga ingdeng kato. Bukon na to, hipag marayaw, sadya paginawawaran na to. Bihan, suway na to, hipag marayaw, sampay paruga ingdeng kato. Tanyo, hasupaya magbunga in marayaw, pakarayawan piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala riha dunya, asupaya madawhat na to ing karayawan sa lago-lago dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naamo yan mga katawtay manghuran haagama Islam, karena ing kita nakabidda dahil nga katan piya panjari sin Allah Ta'ala, dahil nga katan hayop, sampay malaikat, nakabidda kita. Im malaikat way napso nila. Di sila misan magtuog. Iban in sila wala diaksin Allah Ta'ala mag-ibadat. Sa sumakawain sila nag-ibadat pa Allah Ta'ala. Di sila paghapuson mag-ibadat pa Tuhan. Di sila paglaulon. Di sila magtuog. Di sila maghali-hali. Bihan yan. Bangunin daakan sin Allah Ta'ala yadto sila. Bang wala diaksin Allah Ta'ala yadto ra. Nagini ibadat harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Naing kita diak mag-ibadat karna aun hibalik kato sin Allah Ta'ala karayawan din kaniya mo na yung sulga na uno yan turi na to tay maun mahalga kato indunya sin inikatantan malawa dareng kato niyo atawa kita niyo malawa din kaniya. Bihan yan na hasabab yan to in pangingat ini dihil kato hasupaya di kita niyo makadaawa pa Tuhan Rabbul Alamin hadlaw kana karena ingkatantan yarihirihil kato hasupaya mahinang nato gapi doon hamarayaw piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihad to mga katawtay manghuran hakam Islam. Hinduan kita niyo amuin maminig sin mangi dayng hamarayaw, sin marayaw ring hamangi hasupaya na inyad to katantan, makaurol kita niyo sin pangadjian halawm sin Quran karna in Quran apabila nasabot in mangi, yaon day sab siya sabot in lawan niya amo na imarayaw. Damikyan imarayaw, bang nasabot in lawan niya mangi saboton day sab, hasupaya in taga-akal, mausal niya in akal niya, maun paamuyin, hikarayaw sin, ini kabuhi niya rihadun niya, ini lami luba kabuhi hadlaw, gana-gana mga katawtay manghuran. Hakam Islam. Nabiyad to subayin mabatok nga to, tiap-tiap laung ta, doon kita ha, ini lauman sin gumi ini, amo hindi na to manjari lupahon, ingkatan, amuin tiuntot kato sin Allah Ta'ala hipapahinang. Bat amuan in mahinang nato puunan. Hialop harap madto kaniya dito hadlaw kana bang in ipon iban sintag ipon mag-alop na hambuk wakto. Amuin di na makapaylo hinambuk pahambuk bang siya awon ini hibayta sin Allah Ta'ala na hinang niya kainyaw na tawawala. Na in katantan yan bang nahinang di na kita makapaylo. Sa kita imian
inyaon katan, ya Allah nahinang ko sa inibihay ni. Amuan inisipat si mga mukmin. Ampay sila munapik, iban sing kafir, na manguyas kas bihan. Ini sumulang pa Allah Ta'ala. Ba't kuno putinganin mga malaikat amin nagsulat sin ini amal nila. Nabihan yan. Nasa babed to. Amin sumaksi na inudyot pamaranan nila kanila. Supaya na inyaon katan tumarang na kaniya in pagputing niya, panulang niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan. Na amo yan to. Naman jari doon haon, nikmat. Sumuno, asyamsu wal qamaru bihusban. Damikian nikmat sa lagu-lagu ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siabot doon, insuka, iwan sin bulan. Amuyin magsinublihan sila inilangoy, amin lalanguyan nila. Halugal nila pakanya, haunin biubutangan nila. Di sila yan, magsulabay sila di sila magdugtol. Bihan yan, in pagpapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab, dahil hapagguwa nila, amin kakitaan, kasaksian si manusia, dunhan, na sambil wiyeta, dunhaon kato taniyo, ini lang niya, asyamsu wal qamaru bihusban. Hati niya, aun siya, doon haon, ini, kiyukwan, siyusukod, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala asal. Aun sukuran niya, kuno siya gumawa. Insuga, kuno siya gumawa in bulan. Bihan, magguwa insuga bang adlaw. Magguwa ini bulan bang dum. Ini katantan, in bulan, amuin hinang yan, kato tanyo, hipakita kato, inut-inut yung pagguwa niya, bukon sibu ilago niya, supaya maingat kita, ini, mamintang sin, pagpinda sin, adlawan, sin waktu, yung katantan, dahil doon haon, dumakan. Kaya nga tantayong bulanan, kaya nga tantayong pituhan, kaya nga tantayong adlawan, kaya nga tantayong tahunan, dahil doon haamuin, pagpinda-pinda yaon. Asabab yan, malaggo in pagsukur na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin inyaon katan, kaingatan ta, in kita doon haon, di dalumukay halaw man sing gumiini ka na, aon katubtuban sing katantan piyapanjari sin Allah Ta'ala halaw sing gumi. Bihan yan. Hasupaya, hikabalik na to, impanganal na to, madto pa amuin, hangkan kita niyo piyapanjari, hasupaya makapagtag-ipon harap patuhan na to Rabbul Alamin. Bihan yan mga kataw-tay manguran, haakama Islam. Na inyan lang nyari sila magsulang. Dukaing ayat beta sin Allah Ta'ala, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. In suga lang ta di mag-abot iban sin bulan. Bihan. Misan sila mag-apas at turon mo naglalangoy sibo-sibo. Nagpapanaw sibo-sibo. Sa di sila yaon, bukon sila nag-apas, damik yan indo umiban sin adlaw, wala sila yaon nag-apas. Inyaon katan, manaw sila haamuin, iral, biyutang kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At iniaon, iral pa kanya. In iral pag iano nini, amo nain, bang ibarat biya, lalabayan niyaon, doon siya lumangoy halalabayan niyaon, di kalabayan sindukaing siya raing makalabay roon. Biya sinamin train niyaon, min railway pag iano niyaon. Amin daganan sin train niyaon, di saan makaigin sikin niya, sampay hadya siya sumampay ring hawak tuminig siya. Madtupalokal amin datunganan niya. Nabiyad to yan mga kataw-tay manguran, hakam Islam. Hati niya, inyaon katan, biyay ta kato tanyo, harukaing ayat damikyan, in pagguwa sin mahina at iwan sin pagdatong sin mahapon. Mahita yaon, aundum iwan sin adlaw, karena indum hinang kato paghali-hali.
Inadlaw hinang kato hipaglag sin uno-uno nakakunahan na to alaw man sin kabuhi na to. Sibo na pabaran na to iban sin family na to. Inyaon katantan giyaganta sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ta nabibista in katan. Karena baran mo muna in nakabista sin kakahinang mo. But in hinang mo siwi-siwi na hinang mo hawak to ko bata-bata di mo ang kalupahan. Sampay hadya kau muy palupa punod. Amin impanumtum mo biya da kau sing kahapon piaganak. Bihan yan. Naamo yan. Mga katawtay manghuran. Haagama Islam. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Nikmat sa lago-lago na isab. Biya kita kato sin Allah Ta'ala di hasuratul Rahman. An najmu wasyajaru yasjudan. Biyaita doon haon law niya in bituon. Iban sin kahoy magsujud karuwa-ruwa yaon patuhan Rabbul Alamin. Impa nga suburoon, diyaak sila sin Allah Ta'ala papagsujuron supaya mabista kanila ibadat. Why? Pamintangan sing kita niyo. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wairon hang sulag uno-uno na papanjari sin Allah Ta'ala law man sing gumiini. Buat malaingkan nagtatasbi patuhan. Kapanyapan mo halaw bayan nagtatasbi patuhan. Inlay mo, imbaso mo, insuro mo, in katanyan nagtatasbi patuhan. In dingding, in atop, in katanyan nagtatasbi patuhan. Sabyeta, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wairon hang sulag uno-uno buat malaingkan nagtatasbi patuhan. In bato naggugulong haran, si paon numad tumari, nagtatasbi patuhan. Ay ikaw na, ikaw, nakatasbi ba ikaw? Nakapila kaw timasbihang kaadlaw. Nakapila kaw timasbi. Hangkan na sambil inikatan, piyag, bin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakalasahan niya. Amin tiap-tiap kalong niya sumambahayang, na tumasbi kaw. Katluan tagto. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bihan. Sa taod-taod sin nahinang muinikatan magmubihas bistaon sinang karumi ba ng kaadlaw? Di makaapas si pagtasbi singkatan piya panjari sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa mabiyad to, inya tuway roon ka lagihan nila, di magpaid da kanila karna in sila muy da pakarian sa din nila, at salway mawayra sila. Bihan yan, ampain kita aun. Babalikan sing kita, aun uuwian sing kita. Bihan yan, mga katawtay manghuran, hagam Islam, na subay halian na to, uuwian na to. Bang kita niyo harap pakain. Bihan yan. An-najmu. Laung sin Ibnu Abbas, mambasata ala wajhil ard. Pagtawakon sin Arab, in pag-ianon najm, amoy in mga laong tasagbot magkuyanap hababaw sing gumiinikatan pagtawakon najm. Hati niya ini magtasbi patuhan. Magtasbi patuhan. Na ini kakunahan sing kita ni matdakula dahil nga mga inipya panjari. In bituon hataas sin langit. Nagtatasbi patuhan. Sa ta dimirihil kato tanyo pamintangan im mga kabituon-bituonan inikatan. Amuin mapinig na to inhambok deng hambok pahambok. Hauno yaon. Dimihil kato biyahan ini kuyag bang kita makaatod harap man to kanila. Karena in bituon piya panjari sin Allah Ta'ala pangaring-ari sin langit. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Na, amo ini. Biyeta doon ha ini, im mga inikatan na sabot ta, harugayng ayat, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard,
wasyamsa wal qamara wan nujuma wal jibala wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Wala kamulong niya nakakita. Bunal-bunal tuod in Allahu Ta'ala simusujud kaniya in kalangit na in mga roon halawm sing kalangit-langitan. Mga malaikat nagsusujud pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan. Waman fil ard, iban sin naguhula halaw man sin gumiini. Katahan, magsujud, in hayop. Magtasbih pa Tuhan Rabbul Alamin. In suara nilan, magulak sila yan, biya si manok kaya, tasbih nila pa Allah Ta'ala. Uno-uno suara gumawa din kanila. Bihan yan, magtasbih sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, ini, dahin ha mga subay na to, hinduan ang ginawaran na to. Nagtatasbih pa Tuhan sa, di magpaid na kanila. In kita bang magtasbih pa Tuhan, ang kapaiddahan na kula. Nabihan yan. Amo at tuin subay, amin, kumawa kita niyo bahagi pa ginawaran na to. In suga, iban sinbulan, nagtatasbih pa Allah Ta'ala. In kataan bituon, nagtatasbih pa Allah Ta'ala. In kabuod-buran, nagtatasbih pa Tuhan. Sampay in budyan, iban sin manok-manok, mag-agad hanabi Allah Daud, bang siya magbas sa sin Zabur. Bihan. Naamo yan. Wa katsirum minan nas, iban sa taod-taod din nga mga manusia, biyay ta doon ini, na in sila nagsusujud pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na pag-ubos doon haon lang niya, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Ubos doon haon iyang katsin Allahu Ta'ala in langit, pataas, sarta hinangan niya timbangan. Unin pagyanong timbangan doon ha ini. Unin maksud sin timbangan. May tapaaw nun timbangan. Na biyalo paragbos, miabutin waktu na to, mga katawtay manguran, at niya habalik yan to, insyaallah ta'ala, di kita niyo tumagna ha, was-sama arafa'aha wa wada'al mizan. Insyaallah ta'ala talusun na to in sura ini sampai pakahinapusan niya. Amin urulun na to at niya tiap-tiap mabiasin waktu ini. Amunin ini malam ahad insyaallah ta'ala na amo iniri kita niyo magapangadji sin amoy in ini lang tadurukan sin ilmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mening Quran mahamulya. Mahuli mangumbay dako kaniyo kata na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.